Riva disera mafhungo a SABC ubva pano Auckland Park, Johannesburg twi. Mafhungo marwane nga shino shipinga kea. We are asking too that any enactments promulgated in terms of 15A be declared unconstitutional. Lihoro la Democratic Alliance lo swikisa khanedzano phanda khothe nga ha mulayo wo khwiniswaho wa ndinganyelo ya vhashumi. We must defend the citizens, we must defend the inhabitants of this country without fear of failure. Ofarwa mushumo wa chiumbudzo wa elwa mupapa. They have decided that the conclave to elect a successor to Pope Francis will begin on May 7th. Ndugiselo dza u khetha mupapa muswa. Nda ndi madekwana ndine Tshanduko Ligege ndipadzira mafhungo pano kha SABC 2 ngaribe roṱhe. Lihoro la Democratic Alliance lo swikisa khanedzano phanda ha khothe li tshi khou amba uri khethekanyo ya vhufumithanu ya mulayo wo khwiniswaho wa ndinganyelo ya vhashumi a u tshimbilelani na ndayotewa ya shango. Muhasho wa vhashumi u khou amba uri mulayo uyu ndi wa u khakhulula khakhe ya kale ya u siwa nnḓa ha vharema mishumoni. Ramilayo wa muhasho wa vhashumi Advocate Bofana Nalane vha khou thudzela kule zwine zwa khou ambiwa nga lihoro la DA zwa uri milayo i ya u pima ho sedziwa lukanda i khou itela u vhaisa vhathu vha tshaka ṱhukhu. Vha lihoro la Democratic Alliance vha ri mulayo wo khwiniswaho wa ndinganyelo ya vhashumi u fesa minista wa zwa vhashumi maanḓa o kalulaho a u tevhedzela mulayo uyu u mona na mavunḓu oṱhe. Is not the particular subordinate legislation or targets that have been promulgated in any particular case. They all, and that's why in 014, the notice of motion, we in para 2 want a declaration, if you're with us, my lady, and you declare the Amendment Act unconstitutional and invalid, whether in its entirety or separate parts of it. Kha khanedzano dzavo khulwane muhasho wa vhashumi u khou hanedzana na mavharivhari a uri mulayo uyu u khou tovhola vhathu vha tshaka ṱhukhu. There is no quota either as required or as defined by the constitutional courts, the constitutional court in the various judgments. The measure is flexible because it talks about targets. Vhadzangano la Khosatu vhone vha khou imelela mulayo uyu nga zwine vha ri vharema vha kha ḓi vha vho salela murahu siani ḽa u katelwa kha ikonomi ngeno uri na vha lihoro la ANC na vhone vha khou imelela mulayo uyu. Ho vha na mushumo ngei Bloemfontein wa u elelwa mapholisa vhararu vhe zwitumbu zwavho zwanuliwa mulamboni wa Henops ngei Centurion vhege yo fhelaho. Ava mapholisa vhararu vho Vhupilo Sinoge, vho Kiamukgetswe Base na vho Cebekhululinda vho ḓo ngalangala ṅwedzi wa fhelaho vha nḓilani ya u bva Bloemfontein u livha vunḓu la Limpopo. Mukomishinari wa mapholisa Vho Fani Masimula vho ṱalutshedza nga nḓila ye vha vhaiswa nga tshiwo tsha u lovha vhaofisiri mapholisa vhe vha wanala fhaḽa mulamboni wa Henops Centurion. Izwi vho ṱalutshedza vhe mushumo wa tshiumbudzo we vha farelwa fhaḽa vunḓuni ḽa Free State ṋamusi he miraḓo mashaka na dzikhonani vha kuvhangano alelwa avho vhe vha ri sia. There is no amount of words that we can express ourselves in appreciation on behalf of the men and women in blue. Thank you for your resilience. You went beyond the gruesome discovery of our members' bodies. You still went back to find the vehicle and its missing parts on Workers' Day, the public holiday, because of you were committed to giving Constable Sinoge, Linda and Base families the necessary closure that they deserve. Moranga vundu wa vundu la Free State wa makhwinilitso wa mathai na vona voisa maiphi andiriso kha miraḓo ya minita. When news of their disappearance first broke, we all had hope that they would be found alive. We believed that they would come out and tell us that they were perfectly fine and not to worry. That is what we were hoping for. However, as days went by,
we began to get worried night after night. We went to sleep wondering if they were safe in the bitterly cold nights. Zodiraro aba mirado ya mita buriwa tikezo yebaiwana karushaka Bali Horline sister kini chabembe vundu la Limpopo bodovapu va keta boshtereke matibe samudura phanda wale horo dzingunu ilo wamatibe bo khetiwa husina uhanedzana lwa chikhala chabuna chipengani cha khuvangano ya dzingu yosvika magumo ni mulova ngetho ya ndou Wonkheteni kazwiliti zwivili waba chikulela vurangaphanḓa dzingulu ili la vembe chileti cha uthoma cha the second term cho vachorangaphanḓa nga muwaleli wa dzingu ane a khou bva tshiduloni vhurudzani ludere ngeno chileti cha vhuvhili cha the fourth term cho vachorangaphanḓa nga mudzulaphanḓa wa dzingu ili vhane vha khou vhuya tshiduloni vho tshiṱereke matibe Wonkheteni kha chileti cha the second term a vho ngo tsha ḓivhonadza khonganoni iyi nga murahu musi vho kundelwa khothe kha ndingedzo dza u imisa khongono iyi uri si bvele phanḓa zwa zwino ḽihoro ḽa ANC ḽi khou ṱoḓa u ḓa na maano a u sima vhuthihi dzinguni ḽa vhembe. Leadership that has been elected, we are now waiting for the additionals to be finalized, has a very serious role to play, amongst others fostering unity within the organization, making sure that we normalize and stabilize the organization. Muwaleli wa dzingu vhane vha khou bva u khethiwa vho Matodzera Lushayi vha ri ḽihoro a ḽi sokou ita tshanduko ho sedzwa ṱhoḓea dza polotiki fhedzi. We normally had our lekgotlas that focus on service delivery. Part of it is to assess the state of governance. If there are issues that the ANC at higher level observe and feel that there is also an area where they need also to consider either redeployment or change in terms of leadership issues. Muraḓo wa khoro khulwane ya ḽihoro ḽa ANC Vho Nzuza vho anedza zwa uri muṅwaleli wa kale vho Ludere wa vho no ḓibviswa kha vhuimo havho ha mukonanyi wa komiti ya tshifhinganyana ya dzingu ḽa vhembe. There was no communication relieving the RTT coordinator, because he was an RTT coordinator, which means it was a task team that was meant for a specific purpose. So he was coordinating that particular task team. Vhaṅwe vha Wonkheteni vhe vha nangwa hu sina u hanedza kha vhurangaphanḓa ha dzingu ndi vho Mielani Chauke vhane vha vha tshanḓa tsha mudzulaphanḓa tshiswa. Tshanḓa tsha muṅwaleli ndi vho Dorcas Mboyi ngeno vho Festus Mafela wane vho nangwa sa Mufaragwama. Mufumakadzi wa ngei vunduni la Limpopo we aponya kha tshiwo tsha uwa ha tshifhaṱo ngei George vunduni la Western Cape Mahola uri u kha ḓi balelwa u ṱanganedza tshiwo itsho tsho musiaho o tsikea na muhumbuloni. Elwani Mawela wa miṅwaha ya 30 wa ngei ha Mabrimisa Sinalui Trihard ndi muṅwe wa vhathu vha 28 vhe vha sala vho huvhala kha tshiwo itsho. Elwani Mawela o thoma u shuma ngei George vunduni la Western Cape nga ṅwaha 2019 o vha a tshi tama u shumela muṱa wa hawe uri zwi vha nakele vho sa vhaṅwe. Fhedzi sa vhaṅwe vhanzhi vhe vha kwamea ha ngo ḓivha khombo i mu lindelaho ngei shangoni ḽa kule. Ndi tshi dzhena kha ḽa building nda tshimbila sa vhunga building yo guma kha 5 floor nṋe ndo vha ndo no swika kha 5 kha number 4 ndi kha tou zumbula zwavhuḓi ndi khou tshimbila na mutukana ene u shuma u plastela uri hombo ḓi itea ni a thi ḓivhi afho mara ndo tou pfha nga ndi khou ḽora nda pfha nga ndi muloroni Elwani Mawela o fhedza awara nnzhi fhasi ha maḓinga o vha a tshi ita a tshi dzivhuluwa vhunga o vha o hanganea o ḓo wanala a na mafulo a tatisaho. Uri ndo mbo ḓi tatisa hanefho fhethu thingo tsha ḓivha mara hu na vhathu vhane vha khou ila nga fhasi navho vha khou ṱoḓa thuso u fana na nṋe ndi ta ntshipaparea ndi ta ḓivhi kana ndi ta ntshipaparea ndi khou pfha vhana vha vhathu vha khou lila na nṋe ndi khou lila ri khou ṱoḓa thuso ṅwene ndi tshipaparea ndi khou pfha nezwo zwi khou ndi tshi nda tshi tea ndi khou lila ari yawa nda vha ndi tshi ya gai nda vha ndi tshi ya gai kone vhabebi vhanga hune nda vha hone a zwi iti uri vha ngwane zwa vhunga u kule nda ndi tshi bva Venḓa Limpopo ndo khou fhela hanefha madingani. Mawela u khou ita khuwelo kha lushaka uri lu mu thuse uri a bve kha mutsiko wa muhumbulo. Thuso nene ndi khou i ṱoḓa kha tshitshavha ndi khou humbula uri tshitshavha kha tshi nthuse ngori ndi wane maṅwe maano a permanent
ndi vhuyelela u fana na vhaṅwe vhana ndi longa sa vhaṅwe vhana sa unga ndo no thoma u buliwa na thuso yanga ndi khou ṱoḓaho futhi ndi ya uri vha nkonele uri ndi wane mabambiri anga a vhuya labour ndi kone u claima ngaho ndi wane zwiṱukuṱuku zwine zwi nga kona u thusa ngori ndi so nda fara tshithu tsho lemela a thi koni ndi a dzunguluwa. mme a elwani vha ri musi tshiwo tshi tshi tea vho vhudzwa upfhi ṅwana wavho o lovha. Tshari tshi tshi ḓa tshari elelwani o lovha nda thoma u kwashekana nga maanḓa nda balelwa u konḓelela nda vha muthu we nda vha ndi tshi khou tou baleliwa lwa tshoṱhe naho ndi tshi hwaliwa hafhaḽa Willisport nga ṅwana wavho Tshilwana wa last born a tshi ntswikisa fhayani ho vha hu si tshavha nṋe havhaḽa mufumakadzi vho Sara Siagai vho tamba phathi khulu kha nṋe vhutshiloni vho vha mufumakadzi vhe vha nthindidza vha tenda nyimelo yanga ye ya vha ndi tshi khou baleliwa vha ita uri ndi takuwe. Naho a khou ṱangana na zwilemelaho khonani yawe ya mbiluni u ḓimutika misi yoṱhe. Nṋe sa mungana wa Elelwani ndi vha ndo dzula fhasi na Elelwani ri tshi khou amba sometimes ri vha ri khou vhala bivhili nga maanḓa uri mudzimu zwithu zwe a zwi ita khaye zwo vha zwihulwane nga maanḓa ho vha tshilidzi tsho uri a kone u bva hafhaḽa fhethu a kha ḓi vha Elelwani a kha ḓi tshila. Hu na vhathu vhanzhi vho lozwaho matshilo avho hu na vhathu vhanzhi vho lozwaho a vha na zwanḓa a vha na milenzhe a vha na mini na miraḓo ya tshitshavha vha ḓi ḓa vha tshi mu itela thabelo misi yoṱhe. Lutendo Boboli, SABC News, Mabremisa. Vasongo tochera kule ria vyosikari. Ria vatanganedza fuka mafhungo a Tshivenḓa pano kha SABC 2 nga ri bvele phanḓa. Hu na ndavhelelo khulwane musi vharangaphanḓa vhahulwane vha kereke ya Roma vha tshi khou ḓo khetha mupapa muswa ngei ofisini khulwane dza kereke iyi kana Vatican City. Vhaṅwe vharangaphanḓa vhahulwane vha kereke iyi vha khou ḓo dzula henefha u swikela musi mupapa muswa a tshi khethiwa. Mupapa muswa u khou ḓo dzhena vhuimoni ha mupapa wa kale Vho Francis vhe vha lovha nga murahu ha vhulwadze ha oma miraḓo khathihi na u sa shuma ha mbilu ṅwedzi wo fhelaho. Litambya la Tshivenḓa line la pfi Lubunyu li khou tou bva u wana pfufho ya u vha litambya la khwinesa dzhangoni la Afrika kana Best African Film ngei France. Litambya iḽi ḽo bveledziwa nga Vho Murena Emmanuel Neshtangani vhane ra vha navho fhano nḓuni dza khasho. Musi ri sathu amba navho nga thumela vha tshele zwiṱukuṱuku nga litambya iḽi. Vho Neshtangani ri khou vha ṱanganedza fhano kha mafhungo a Tshivenḓa kha SABC 2 nga ri thome nga dzina heḽoni Lubunyu ḽi bva ngafhi? Lubunyu zwavhuḓi zwi amba uri muvuleli a songo ambaraho so nga tshikhuwa ndi ḽa zwine ra ri the naked intruder. So vhubvo haḽo ndi vhubvo ha tshiṱori ḽitambo iḽi ḽo ḓi tika nga zwe zwa vhuya zwa itea zwa vhukuma vhutshiloni hangei nṱha khakhu. Ndi zwifhio zwa itea? Hovha hu na guru kana dada ndi musi ndi kha ḓi aluwa ḽe ḽa vha ḽi tshi pfi Lubunyu ḽe ḽa vha ḽi muvuleli ḽi tshi vulela vhathu vhusiku wa eḓela nga maanḓesa vhathu vha vhafumakadzi na dzikhomba. Zwino litambya iḽi ndi ifhio pfunzo ine ḽa khou isa kha vhathu ngei kana kha tshitshavha? Zwavhuḓi ri khou sedzana na mafhungo a gender based violence ndi mulaedza muhulwane une litambwa ḽi khou bveledzisa kha vhathu. Hu na mafhungo manzhi kana zwithu zwinzhi zwine zwa itea fhethu no nga dzi village dza haningei ha khakhu dzine dza nga dzi kule
ndi songo to sedza kha vunḓu ḽa Limpopo fhedzi mara kha shango ḽoṱhe ḽa fhano Afrika Tshipembe. Zwino ri khou ita awareness yori na hanevhaḽa vhathu vha re hanengei dzi villageni navho vha i ṱhoga thuso ine ra ḓi wana ngeno zwikhuwani na hoṱhe hoṱhe. Kha ri ḓe kha vhatambi vha heḽinoni ḽi tambya ndi vhafhio? Ndi khou to thoma u to acknowledge khotsi mulu wanga vho Phineas ndi tsheni ne tshiṱangani vho nda sa vhamba vha ḓo nthwesa. Fhedzi ro shuma na vhatambi vho no nga vho Chamono Sibe, ro shuma na McDonald Ndou, Hangwa Ndiramakuwela, vho LC Rasala navho Susan Ravuku na vhatambi vhanzhi na vho Dzhia Wolala vho risiaho miṅwedzini yo fhiraho. Kha ri lavhelesa khaedu dzine vha ṱangana nadzo sa muṅwali wa matambya kana uri mubveledzi wa matambya, ro sedza uri vha muthu wa murema fhano Afrika Tshipembe ndi dzifhio khaedu dzine vha khou ṱangana nadzo na uri khamusi thuso ine vha i ṱhoga ndi ifhio khamusi kha muvhuso kana kha tshitshavha? Ngoho to amba vhongoho zwiṱori kana matambwa ndi manzhi fhedzi nḓila dza u bveledzisa a si nnzhi. Zwino zwithu fana na zwithu zwo no nga masheleni ene ra nga kona uri ri kone u dzula fhasi na vhathu ri shumisani ndi zwithu zwine zwi kha ḓi ri konḓela nga maanḓa sa riṋe dzi independent filmmakers. So kha ri muvhuso u tshi nga to kandeledza nga maanḓa wa ita mbuno kana nḓila dzine ha nga vha na tshikwama tshine tsho vhetshelwa upfhi riṋe vhane vha vha vhabveledzi vha matambwa ra ḓo thuswa ngatsho zwi nga vha mafhungo maḓipha ayo. Zwino nga nnḓa heḽi ḽitambya ḽa Lubunyu hu na ḽiṅwe ḽitambya vha vha ḽi ita ngei murahu? Ndo no ita matambwa manzhi, ḽiṅwe ḽi vhidzwa upfhi Forgotten Names, ḽiṅwe ḽi vhidzwa upfhi 5am, ḽiṅwe ndi ḽa Mahola musi ndi vho vhuyelela tshikoloni hangei TUT he nda pfhufhiwa best overall film of the year line ḽa vhidzwa upfhi The Duality. Zwino ṱhamusi mbudziso yo fhedzisela vha khou tou pfufhifhadza pfufho yavho vho i wana hangei France, zwo ḓisa hani uri vha i wane pfufho? Zwo ḓa nga murahu he ndavha na vhukonḓe nga maanḓa ha uri ndi wane platform yo distributor Lubunyu ndi sa ḓivhi zwi khou vhangwa nga mini. Ḽiṅwe ḓuvha nda mbo ḓi ri ndi khwine ndi sedzane na mafhungo ori ndi ise kha dzi film festival. Nda ḓivhudza zwo uri ndi khou nyanga u thoma kha haningei France Cannes ndi tshimbile hoṱhe ndi ye vho Toronto hoṱhe. Mashudu mavhuya ra wela hangei France. Vho ri khou livha nga maanḓa tshifhinga tshavho ri vhatamela mashudu kha lwendo lwavho lwa u bveledzisa matambya. Masina avho ndi mweni washu ndi muthu na vho ri vho wana tshipfufho ngei shangoni ḽa France kha ḽitambya ḽavho ḽo no pfhi Lubunyu. Zwazwo ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa yo vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni o na ḽifhasi. Dola ndi 18 rand 21 cents, bondo 24 rand 33, euro 20 rand 66, pula ya Botswana 1 rand 33. Mikovhe fhala JSE i fhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi 3,389, platinum 978, oil songo nakiswaho $62.25 nga faki. Mafhungo ana musi agumanepa aba madekwana avhuḓi mutsho wa tevhela zwino nda matekwana kha ri mbo ḓi lavhelesa nyimelo ya mutsho ya matekwana a ṋamusi. Matekwana ano aiwa a huna na shotha zwalo ḽine ḽa khou vhigwa kha ḽoṱhe ḽa Afrika Tshipembe. Fhedziha hu khou vhonala mimuya ine ya khou vhudzula nga vhuhali musi tshi lavhelesa hafhu na fhala tshitsikini tsha shango aiwa kha iḽani ḽa mimuya yo ḓi ṋea maanḓa. Kha ri mbo ḓi lavhelesa uri matshelo hone nyimelo ya mutsho yo ima nga tshivhumbe yoṱhe musi ri tshi lavhelesa nyimelo ya mutsho ya matshelo khou dovha hafhu ya sumba iḽa mimuya kha iḽa yo ḓi ṋea maanḓa i khou vhudzula nga vhuhali musi ri tshi gonya ri tshi fhala devhula vunḓu ḽa Limpopo nahone ri khou vhona aiwa nga kha ḓi vuwa hu na makole o tipa
bao a dovha hafhu a vhona na mimuya ine a khou vhudzula hafhu kho dovha hafhu ra vhona na iḽa mimuya i tshi khou vhonala hafhu na fhaḽa phanela shango ya vhubvaḓuvha kha ri mbo ḓi ḽi mona ri lavhelese dzi temperature dza madekwana ṋamusi ri ḓo thoma nga vunḓu ḽashu ḽa ngeno Gauteng na ri khou vhigelwa hone mutsho wavhuḓi vhukuma ḓoroboni ya Pretoria a tsena ngeno Johannesburg dzi temperature ndi dzavhuḓi vhukuma fhaḽa Carletonville a tsena fhaḽa Vereeniging ri sa hangwi na fhaḽa ḓoroboni ya Springs kha ri mbo ḓi tsa hayani ri lavhelese vunḓu ḽashu ḽa Limpopo ri khou vhona mutsho wavhuḓi u tshi khou vhigwa madekwana ṋamusi fhaḽa Musina Giyani na fhaḽa Thohoyandou ndi dzavhuḓi vhukuma dzi temperature fhaḽa Phalaborwa Bhekasot Mokopane dzi ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 26 a tsina Thabazimbi nahone ndi 26 musi ri tshi ya vunḓu ḽa Mpumalanga nahone ri khou vhona dzi temperature dzi re fhasi vhukuma fhaḽa ḓoroboni ya fhaḽa Standerton na fhaḽa Mkhondo Skukuza hone aiwa dzi ḓo gonya dza swika kha 31 ndi nyimelo ya phepho ine ya khou vhiga hafhu na fhaḽa KwaZulu Natal sambi ri khou vhona fhaḽa Ladysmith na fhaḽa Kokstad fhedzi musi ri tshi ya fhaḽa Richards Bay matshelo ḽi tshi tsha dzi ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 29 kha ri ye nalo ri lavhelesa fhaḽa vunḓu ḽa Eastern Cape hune nahone ri khou vhona dzi temperature dzi re fhasi vhukuma fhaḽa Maletswayi a tsina Nqoba na fhaḽa Komani ndi dzavhuḓi vhukuma dzi temperature matshelo ḽi tshi tsha musi tshi vhasa fhaḽa Western Cape nahone ndi ri khou vhona fhaḽa Pfeffel West Laingsburg na fhaḽa George nahone dzi temperature dzavhuḓi vhukuma madekwana ṋamusi kha ḓi vuwa hu na makole o tibaho fhaḽa Cape Agulhas Hermanus na fhaḽa Homosel Bay fhedzi ya musi ḽi tshi ṱavha dzi temperature ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 20 nga u tou angaredza tevhula ha Kapa madekwana ṋamusi nahone fhaḽa Sutherland dzi fhasi vhukuma dzi temperature na fhaḽa Kimberley Kuruman dzi ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 24 kha ri mbo ḓi ya fhaḽa Free State nahone ra khou vhona mutsho wavhuḓi fhaḽa Sasolburg fhedzi ya khou vhonala dzi fhasi vhukuma fhaḽa Webner a tsini na fhaḽa Welkom Frosmith hone aiwa dzi ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 24 musi tshi lavhelesa hafhu vunḓuni ḽa North West ri lavhelesa fhaḽa ḓoroboni ya Rustenburg na fhaḽa Lichtenburg Potchefstroom na fhaḽa Klerksdorp ngo tou angaredza ndi dzavhuḓi madekwana fhedzi u khou vhona na lupeponyana fhaḽa Tosca fhedzi ḽi tshi ita maṱavhelo aiwa dzi ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 25 Mahikeng hone nahone ndi 25 fhedzi musi dza fhaḽa Ottosdal ndi 24 musi ri sedza fhaḽa Lichtenburg hone ri khou vhona mutsho wavhuḓi vhukuma ndi wavhuḓi hafhu mutsho fhaḽa Vryburg sambi ri khou vhona dzi ḓo gonya dzi temperature matshelo ḽi tshi tsha dza swika fhaḽa kha 25 Taung hone ndi 24 ri sa hangwi hafhu na fhaḽa Bloemhof nahone aiwa ndi 24 nga u tou angaredza helino ndi kombakomba kha vhe madekwana vhoṱhe